Kajing pule naga gospel Lukas kalenong kabahan reu kadekot ar peu nyau hado lai peu pra. Ha kata kapor ujisu ula ong hala kisanran nga ong hapi kibayas ngap to iet yakinong shun jongpi to lep ha yakito kiba isi yapi to kerku yakito kiba tim yapi bato duwai nagabenta kito kiba lek tok met yapi ha uta ubatap yapi nakaway kangap to pensya hau sakaway pat bat ya uta ubakene yakajain kub jongpi wat kang ba unshim yakasop tipo jongpi ro to ai ha uno ubapan napi bat na uta ubashim yakimar kimata jongpi wat pan biang yaki bat kumba pikwa baki breu kin le yapi to le kum jo yaki lada pi iet yakito kiba iet yapi balai pi dei banyo jengkerku namar wat kinong pop ki iet yakito kiba iet yaki bat lada pi le bha yakito kiba le bha yapi balai pi dei banyo jengkerku namar wat kinong pop ki le kum jo bat lada pi ai keliang hakito na kiba pi kermen banyo biang balai pi dei banyo jengkerku wat kinong pop kia ai keliang para nong pop bat kin yo biang katjo Henry to iet yakinong shun jongpi bat to le bhayaki to ai keliang bat wat khmi lenti banyo biang bat kabainong jongpi kan long kabakrau bat pin salong ki khun jong uba halor tam naba ulong uba bha yakibam sngongo bat kibas new te kumta to long kiba isnei kumba ukpa jongpi ulong uba isen wat bishar bat onam bishar yapi wat penrem bat onam penrem yapi to map bat onsa map yapi to ai bat onsa ai yapi da kajing thau kabapura kabala tenyen kabala keri bha kabashlei onsa ai hapne jongpi naba kajing thau kabapi ai kan long kajing thau kaba pin yo kaktien ublay